me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye am fire. Too much Ghana wahala jumedie ena wani egusu a wo hwe muni aba musom for ekwesi kapane nenso minimum edi ehye yi na mo amonim se Ghana wahala jumedie die yenyaje adwase da na chese ensem dodo na ababa bepim sanse ade chi bia yete eye ensem foforo na se tenti yensusu die yenyai eye eche eso ade biara eda na ewusu afo se die okro no bono adoso ene se die okro no bono ye ade chese akaye ensu a enkrofo esa enum akwaye ade bi achese wobi eye wobi etusa anamo na wondwenu mienu engwen se na ade we ya mi ye ebeboa asotwe ben na se so me mu ayede be ma me na ensunsun so ben e na beba me so e de ni wo e na beba ana se e de abasobo e na beba obi a engwen sa de no ehum na me chema eye enada eye kumase mountain eso ewia kete ewia brand na chese enkrofo ni abra wo mu edi wo mu dwa e na kromfo bremfo bi susu je o ma dwen se ne wo mo soso e bebo ewrem because of say dear wo ma dwen no ewia na boa ma emu hyehye wo mo eti hu be yin so wo so bepe bibi ede kulu wo metampa kokko krono ewia kete e ma chese ede eye arobosem ne eye eprepra ebebepemu na enumu na eye ni abema eye Captain Smart a wo eye Angel TV eye morning eye show aya no wo hosti e wo eye Angel TV wo kasa e wo ehun no wo di ensemwe etu eja SM eye adekoje potia ema eye ye nuanom anase emrante wano etusa anamo ekokobo krono no eye ade mienu pe na wo me meka ade mienu krono na ye Ghana fo ye ntini ye hunu se ye betimi aboa anase ye ntimi emboa eno me bi wo ha ye behwe ne ade asisa ade mienu na no kwan se de be ya wo bi nsoso efa no hunkonko wura krono bo ma ye papa yi ede etu edwa me che Captain Smart di tu edwa na ade mienu pe na ema eye nkrofo no timi kobo krono no eye ekom ene ebiom so adwuma eni won no kawie ye na no ye fast wo hu se se we ya makan enye free manu aba wie manu akwa imika na so mepe bibi emfa enye de edwitwa enje me ho se asembi wo no ma wunya e ho adanse no otwa asem na bi de ye eye adanse na e kire se wo ye no se da bi o enye ne se ebi ameye in support of eye kronobo no na nso so eye eno ena ema eye nkrofo no etimi eye de edi eye sa abonofo esem eno na ebusuafo eye Captain Smart nsem odi etu edwem ena tese amagana fo binum se adabi dabi onsem ka da ne da wo ka aya na toso nanso wenku ade asem no anto eye asase pa eso asatoto eye enkase asem no enfri eye baby pa amba se an Robert awoma bokro no eye daylight ewo Dr. Mensa Kejetia Central Market Alaba honum a chese wo muti moto so etututu ama etuo no krampo ebi akeka eye enkrofo ama chese ebi no krampo eho ayeden atochima ewo enioma bi eho etimi agi obi a chese wo pay free bank e bag na chese sika ewom matimi ahwimu de free nensam na eye Captain Smart brabonten na be chire Ghana fo na wo na wa hunu de enti abotaye enti a ama nkrofo ya pokro no mrante wa yetimi apokro no na bra na bebe chire mu a na wo de betu edwa se eye kom ene eye unemployment hunger and unemployment ene timi man eye emrante wa no etimi di bonifotem sa na den na wo pe ede a chire enye wo mo nkwa ne mrante wa na se enye wo mo nkwa ene emepunu a wo mo wo man mu a ekom ede wo mu enye wo mo nkwa ne emepunu a wo mo wo man mu ate so wo mu ni adwuma eye den eye enkrofo bebre kom de wo mo a wo mu nya aduane di wo mo sere nenso ni nyina mu no dodo na epe eye bibi kakra ene se choba bi kra na obekọ ma me soro nya ma twitwu nchansi mu emaw mewo fufu amam bibi a me kakra wa bi de wo de aye den ahye me nsa na me so matimi anya bibi adi wo mo nyina wo mo eye na so omu tu na mo kakra betimi aboa ama wo mo timi anya bibi na wo mo nsa timi akọ ama no na wo gina so se eye kom na de komedi bre akọ bokro no a enu nti no eni kwan sa ne se yeso mo ye ja wa like ye de wo ho che wa na da bi Captain Smart as an ensama walk and as an ensama walk ye
as a so and only me nyadwen because common quad and crofo come the woman community and a maybe no more show community and a binomo and your man and say emphata so and only and can't say your support say community no so Bob Sibra so we are again no concern no come 8 me ma will be the nibrem jumadin the yanisika a binomo so concrete a binomo so and so and one the woman in the pan as a woman don't want some fata send a woman so better to aqua jina quabrania when yanisika that there also ever jinisika now and to say a bit a comechi kase community no obitimi bokro no nti yemfa na yenya no na wo mommo kro no na eden na ye kire emabunu no na eden na ye de e kire eye enchirima no se na me community no wutimi ye bibia edinye sika na mo se wuni adwuma ye nti wuni adwuma ye se adwuma bone eye o eye esen kro no bom adwuma bone a chese ensuo ton ebinu mu ne se we de maybe suku ntimi nton enso bi ton obi di nya ni sika bidie ebinu mo ton ebinu mo ye boja nyoma kete twi truck ye nyoma so power pa tonton politin bag ye shoe shine no won kro ne ba ani nyina no wo mo edi nya wo musika film ti so mo so ye o ma de so mo say show mo dem di film no ma twen so mo kwa ko hunu say wo bi enkonko ye na dwumo bi konko bie ne shop na ne wo mo fa eye etuo enkonko si wo mo so enti nkoman Ghana ye betimi ayeden akabi. The fact is say when ya platform and I say the fact is say ye pins yesu ejina ekasa and not just say yanka bibi betimi ayeden every yenum ede aba because a common brem and adwuma eni wo entimi guarantee say enunti no ye fa wo hye kro no ebomu na abusua ye kan say na mpelifon so mo mama ni ada honom na ye ma mpani ne mo amotimi eboa ma enwuma ba o menu mo so motimi nya bibi because den ya bebre na awie suku bebre na je say etitifie ekuta certificate akese 3 years 2 years enso so wo mo nya adwuma nye ebe ye den ene nipa no so ngongo pe tools enfa enhye no say wono so ede kobokro no because onim say wa bra wa pem so wo nya bi eti do betimi aya ne so be kwakopo oye obi ekro no say adwuma wo men mu amigidi ye say sa enoma we esu ebetimi ate ama dodo na enya wo mo ensa no adwuma bi na mo so nyesika ede ato aduane ede na kro no bono esu etimi atintimi de mpenifo so mamwa na enuma etimi enkoso wo man mu se ne ebe ya enoma ye tete ne ensembi sei no emabunu no etimi fa wo mo enhye because wo mo ene wo man no edachi abusia fofo wade nche enso so fa ensem yi hu ebra too much GH comment section like your videos na share all the social media platforms follow yen your IG page and your Twitter page so atuma GH_ meeting at the Ekwesi Kappa that's ne ye be sane share yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God in ye the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH too much GH me did akose Japan e prepare mbese TV me hwe too much GH omo de mufua omo sports and as entertainment omo de mufua mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you the major prophet kun chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetun afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni hwe Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much. Na me so me ye amo fire.